Amakuru ava muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mbabwire ko Minisitiri w'Intebe wungirije akaba na Minisitiri w'Ingabo muri iki gihugu Jean Pierre Bemba yavuye igitaraganya mu Bushinwa asizeyo itsinda ry'abayobozi barimo na Perezida Tshisekedi. Amakuru akavuga ko yagiraga ngo ahite atanga ubwegure bwe. Amakuru ava ku bantu ba hafi b'uyu mugabo avuga ko hashize iminsi hari umwuka utari mwiza hagati ya Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo na Minisitiri w'Intebe wungirije ushinzwe ingabo Jean Pierre Bemba. Umwe mu badiplomate b'Ubushinwa ku itariki 29 Gicurasi 2023 yatangaje ko Jean Pierre Bemba yavuye mu Bushinwa ateze indege isanzwe asiga Perezida Tshisekedi n'abo bari bajyanye. Abantu ba hafi ye bakavuga ko yari ari kwitegura kwegura mu nshingano ze amazemo ukwezi n'igice. Hari amakuru avuga ko ubwegure bwaba ngufitanye isano n'itabwa muri yombi rya General Major Aime Mbiato Kanzoli wari umuyobozi mukuru muri Minisiteri y'Ingabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu yafashwe ku itariki 27 Gicurasi 2023. Tariki 24 Mata 2023 nibwo Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi yagize Jean Pierre Bemba usanzwe ari umwe mu banyapolitike bakomeye cyane muri iki gihugu Minisitiri w'Intebe wungirije akaba na Minisitiri w'Ingabo. Kuva ku itariki 24 kugeza ku itariki 29 Gicurasi Tshisekedi n'itsinda rye bagira uruzinduko mu Bushinwa rwagombaga gusinyirwamo amasezerano menshi cyane mu by'ubukungu. Tshisekedi na Xi Jinping byari biteganyijwe ko bazavugurura bakanasinya kandi amasezerano ya miliyari 6 z'amadolari azabarwa mu buryo bw'amabuye y'agaciro n'ibyagiye bigarukwa. Ngibyo rero nk'uko utari mwiza hagati ya Jean Pierre Bemba na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo wa Kongo. Makuru avugwa mu butabera mu Rwanda mbabwire ko umushinjacyaha mukuru w'u Rwanda Vugiyaremye Mabure yasobanuye zimwe mu mpamvu zituma urukiko rutegeka umuntu gufunga iminsi 30 ikaba yarenga. Ati biterwa nuko hari igihe baba bagikusanya ibimenyetso cyangwa se uregwa atarahabwa itariki yo kuburaniraho. Yabigarutseho mu kiganiro inzego zose zifite aho zihuriye n'ubutabera zagiranye n'itangazamakuru nyuma y'umwiherero w'iminsi 2 z'inzego zagiriye mu karere ka Nyagatare. Imibare yo ku itariki 20 Werurwe 2023 igaragaza ko mu magororero 13 yo mu Rwanda hari kugororerwa abantu bagera ku 88,200 barimo 12% bari bakiburana. Ubwo no kuvuga abantu bagera ku 10,500. Muri aba rero usanga harimo umubare munini cyane wabo urukiko rwategetse gufungwa iminsi 30 y'agateganyo ariko yararenze, bamwe bategereje guhabwa amatariki yo kuzaburaniraho. Harimo kandi n'abandi baba barategetswe gufunga iminsi 30 y'agateganyo ikarenga basubira imbere y'urukiko ubushinjacyaha bukongera bukabasabira indi minsi 30 y'agateganyo nanone ngo kuko ruba rugikusanya ibimenyetso bwo kubashinja. Umushinjacyaha mukuru Havugiyaremye yasobanuye ko koko hari ubushushike muri za gereza zo mu Rwanda ariko ko budaturuka ku kuba hari abantu bafunzwe badafite dosiye nk'uko hari ababyibwira gutyo. Ati uko imikorere yacu imeze ati umuntu kuva agifatwa akorerwa dosiye muri RIB bakayijyana mu bushinjacyaha kugira ngo rero umuntu abe yanajyanwa muri gereza nuko urukiko ruba rwamaze kubifataho umwanzuro. Ati rero nta kuntu umuntu yafungwa nta dosiye urukiko ruba rwaramufasheho umwanzuro. Iyo umuntu umugejeje no kuri gereza kugira ngo rero bamwakire babanza kureba muri system ko hari umwanzuro wafashwe n'umucamanza. Buri muntu wese arebye mu bantu azi bafunzwe ati ntiyaburamo umuntu wakatiwe gufunga iminsi 30 y'agateganyo ikamara amezi menshi, yewe hari n'abamara umwaka urenga batari baburana kandi barakatiwe gufunga iminsi 30 y'agateganyo. Umushinjacyaha mukuru Havugiyaremye yavuze ko ubundi uko bimera iyo umuntu bamusabiye nk'ubushinjacyaha ko yakurikiranwa afunzwe iminsi 30, icyo baba bagamije ahanini ngo ni ukugira ngo bakore iperereza ry'inyongera ngo kuko ibimenyetso baba bafite baba babona ko hakenewe ibindi byashakishwa kugira ngo byuzure. Yakomeje agira ati impamvu rero tubisaba ubundi ihame ni uko umuntu akurikiranwa adafunzwe. Iyo twabisabye rero ati nuko tuba tubona ko aramutse akurikiranwe ari hanze ashobora gutambamira rya perereza turi gukora ry'inyongera cyangwa se tukaba dufite impungenge ko akurikiranwe ari hanze ashobora no gutoroka. Havugiyaremye yakomeje avuga ko hari n'igihe basabira umuntu iminsi 30 mu buryo bwo kumurinda kugira ngo n'abari hanze adahura nabo yahemukiye wenda bakaba kwihanira
yakomeje avuga ko iyo bamaze gusabira umuntu ya minsi 30 y'agateganyo ikarangira bagishakisha ibimenyetso ngo basaba ko yongerwa, gusa avuga ko biba bitoroshye kuko amategeko ateganya ko usobanura ibyo wakoze muri ya minsi 30. Ati iyo rero utabashije kubisobanura umucamanza ashobora no kukwima iyo minsi yindi 30. Niyo mpamvu rero ati tuba twihuta ngo dukore iryo perereza ry'inyongera muri ya minsi 30. Jeremy yasobanuye ko iyo umuntu amaze amezi arenga 6 atari yaburana bidasobanuye ko iperereza ryarangiye, ahubwo ngo iyo barangije iryo perereza ubushinjacyaha buregera ya dosiye mu mizi mu rukiko. Ati umuntu rero akomeza afunzwe kugeza igihe urukiko rutangiye itariki y'igihe umuntu azaburanira. Ati bishobora no kuba wenda yatinda kuburana ati kubera impamvu y'imanza nyinshi cyane zihari, ariko ati ntibivuze ko iperereza ritari ryarangira kuko tuba dufite iminsi urukiko rwaduhaye dukoreramo, niyo ati bayongereye, ati bayongera mu buryo bw'umwihariko, ati wagaragaje ibyo wakoze ariko ni gake barenza iminsi 30. Raporo ya komisiyo ya Sena ishinzwe politike n'imiyoborere ku isuzuma rya raporo y'ibikorwa by'urwego rw'umuvunyi 2022 iherutse kugaragaza ko hakiri icyuho mw'irangizwa ry'imanza, aho mu myaka 3 hari izigera ku 25,131 zitari zarangijwe. Mu gukemura iki kibazo ubutabera bw'u Rwanda mu minsi ishize bwatangiye uburyo bushya bwo gukoresha abacamanza n'abanditsi b'inkiko b'amasezerano ngo harebwe niba nibura bafasha uru rwego mu kwihutisha imanza. Hatangijwe kandi politike ebyiri nshya zemejwe n'inama y'abaminisitiri zirimo politike y'ubuhuza na politike y'ubutabera mpanabyaha, izi zikaba zifashishwa mu kumvikanisha ababuranaga. Amakuru mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho inama idasanzwe y'abakuru b'ibihugu ejo yatangaje ko icyo gihugu keneye kongera igihe ingabo z'umuryango wa Afurika w'Uburasirazuba EAC ziri mu butumwa bwo kugarura amahoro mu Burasirazuba zagombaga kuhamara. Eloge Wilikaneza arakomeza. Muri iyo nama hakiriwe indahiro z'idegera bibiri z'umunyamabanga mukuru wa EAC Munyakenya Peter Mutuki Maduki, bose uko ari babiri n'abakenyezi. Annette Mutawe Semwemba umugandakazi hamwe na Andrea Guerra Akil Marwet wo muri Sudani y'Amajepfo. Igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo giheruka kwinjira mu muryango wa EAC kikaba kitaserukirwa mu nzego zose zawo, cyari kiramutse kironswa ubuserukizi muri sentare y'ubutungane ya EAC. Inyaka Mbakasanda niwe mucamanza turuka muri Kongo awe gusasa yarusha muri Tanzania ku cicaro c'urwo rukiko. Iyo sentare kandi yarongerejwe icegera c'umukuru wayo. Umunyarwandakazi Anita Mugeni yagiye kwatikanya n'umurundi Nestor Kayobera ku burongozi bw'iyo sentare. Umukuru w'igihugu c'u Burundi asanzwe ari we aramutwa mu muryango wa EAC muri kino kiringo. Muri make yashimye ukuntu uwo muryango muri iki gihe uri kurafasha cyane kwitaho ibibazo by'umutekano w'abanyagihugu b'ibihugu biwugize. Umukuru w'igihugu ca Kenya William Ruto igihugu ciwe bikomokamwo mugabisha w'ingabo za EAC ziri mu buseruko bwa Kongo, akaba ari nawe mukuru w'igihugu wenyene yavuye hanze y'u Burundi yitabiriye inama. Yavuze ivyo bashitseko mu mwiherero, yakeje mugenzi we w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ku ntambwe igezweko mu kugarukana amahoro mu buseruko bwa Kongo, maze atangaza ibitari bizwi. We also want to congratulate the government of DRC for facilitating the renewal of the mandate of dufasha akanya kugira dukeze leta ya Kongo yemeye kongera ikiringo c'inteko za EAC mu kindi kiringo c'amezi 6 hamwe n'ivyo twasezeranye muri kino gitondo ko umuhari M23 n'iyindi migwi yitwaje ibigwanisho igiye mu minsi iza kuja mu bibanza byo kwegeranirizwamwo. Birakwiye kandi n'ivy'agaciro kuri twebwe nk'umuryango kuvuga ko irungikwa ry'inteko mu buseruko bwa Kongo ryatanze umwimbo mwiza, yabaye ingingo ikwiriye. Two kwemeza ko ibibazo Kongo imaze imyaka 20 ihanganye navyo biri mu nzira yo gutora umuti. Haracana impinga ndende n'ivyo mugaturavye ivyashitswe ko mu mezi 6 aheze, twovuga dushize amanga ko twese na cane cane abanyagihugu bo mu buseruko bwa Kongo ko bafise amahirwe yo kuba mu mahoro n'ituze. Especially the people of Eastern DRC to enjoy peace and stability. Itangazo ryasozera iyo nama ryavuze ikiringo izo nteko zongewe ni kugera ku itariki ya 8 ukwezi kwa 9 uyu mwaka. Ariko kandi Maduki yavuze ibindi vyumvikanyweko.
The summit directed the East African Community Regional Force as follows: to safeguard and maintain the areas vacated by M23 and inama yanzuye ko ingabo za EAC zicungira uturere twahoramo M23 n'iyindi migwi, kwirukana M23 n'iyindi migwi nyeshamba aho bakiri, gucungira abasivile no gufasha impunzi zitahuka ahahoze izo nyeshamba, no gukorana n'abakuru b'ingabo MONUSCO n'abandi begwa n'iki kibazo, kugendera mu ndwi zitatu ikambi ya Rumangabo ivyegeranizwamo M23 n'iyindi migwi kugira ngo barabe ko ifise ibihagije. Inama y'Ubujumbura kandi yemeje ko hagiye kubaho umusivile azobangabanganwa n'umukuru w'ingabo za EAC kugira azorabe ibintu byose vyerekeye politike n'ibindi bibazo bitaraba intwaramiheto mu buseruko bwa Kongo. Eronje uri kaneza, Ijwi rya Amerika. Radio y'Amerika ivugira i Washington DC. Kuva ku itariki ya 10 y'uku kwezi urukiko rwa Rwanda Cour d'assises rw'Ipari mu Bufaransa rurimo ruraburanisha umunyarwanda witwa Hategekimana Philippe uregwa ibyaha bya jenoside n'ibyibasiye inyoko muntu. Ni uwa gatatu unyuze mu butabera bw'Ubufaransa kubera jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Thomas Kamilindi. Hategekimana Philippe afite imyaka 66 y'amavuko, yarazwi no kwizina rya Biguma. Yari umujandarume i Nyanza ya Nyabisindu mu cyahoze ari prefegitura ya Butare, ubu ni mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda. Yari afite ipeti rya adjudant chef, yungirije kapitene biri ku nzira, wari komanda wa gendarmerie Nyanza. Yageze mu Bufaransa mu 1999, imyaka 5 nyuma ya jenoside, asaba ubuhungiro arabuhabwa, ndetse abona n'akazi ko gucunga umutekano muri kaminuza yo mu mujyi wa Rennes mu ntara ya Bretagne mu burengerazuba bw'amajyaruguru y'Ubufaransa. Mu 2005 Hategekimana Philippe yabonye ubwenegihugu bw'Ubufaransa, ahindura izina afata